yitwa Sir Charles Spencer Chaplin. Yavutse mu mwaka w'1889 mu Bwongereza, mujyi wa London, ku itariki 16 z'ukwa 12. Yatabarutse mu mwaka w'1977. Uyu yari umwongereza wazobereye mu gukina filime, cyane cyane asetsa cyangwa se zizwi nka komedi. Yabaye icyamamare binyuze mu mavideo yakoraga, kabone n'ubwo mu gihe cyabo byo gutunganya amajwi n'amashusho bitari byagateye imbere. Uyu Chaplin ibyo gukina filime yabimazemo imyaka irenga 75. Ku bijyanye n'umuryango we, Chaplin yabyaye abana 11, harimo witwa Charles, Sydney, Geraldine, Michael, Josephine, Victoria, Christopher ndetse n'abandi. Uyu Chaplin kandi yakuriye mu buzima bwa gikene kuko yakuze atabona se, hanyuma nyina akagorwa no gushaka ibyo atungisha abana be, ku buryo Chaplin atararenza n'imyaka 9 yoherejwe inshuro zirenga 2 mu isoko kujya gucuruza kugira ngo umuryango ubone ibiwubeshaho. Chaplin akura yakuranye amanyanga menshi cyane, ku buryo akiri muto yatigise akazi ko kuba yaba MC. Kuri stage yahakoreraga ibintu bitandukanye, aho yari afite n'impano yo kuririmba, gusa akajya avangamo n'utuntu two gusetsa abantu. Chaplin ku myaka 19 yagiranye amasezerano na Fred Carno Company imujyana muri Amerika gukina filime. Abitangira mu mwaka w'1914 muri Key Studios. Chaplin yakunzwe n'abantu, bituma yigarura imitima yabo, bituma mu 1918 aba umuntu uhembwa neza kandi ufite izina rikomeye muri USA. Mu 1919 yahimbye kampani ye. Ibi byatumye akontora filime ze. Nubwo uyu mugabo yari amaze kwigarura imitima y'abatari bake muri USA ndetse no ku isi hose, mu mwaka w'1940 byabaye bibi kuri we, aho bamwe muri rubanda ndetse n'itangazamakuru bamuhagurukiye kubera ibyo yashinjwaga byo gushyingiranwa n'abakobwa bakiri bato. Ibi byamuviriyemo kwirukanwa muri USA ajya muri Switzerland. Ageze muri Switzerland yakoze filime nyinshi zikunzwe, harimo Monsieur, Verder, Limelight ndetse n'izindi. Chaplin yanditse kandi ayobora filime nyinshi zitandukanye, abifashijwemo n'amafaranga yari yamaze kuyora ndetse n'igikundiro yari afite, ku buryo yitaga cyane cyane mu bya editing kugira ngo amashusho yaryohe. Bikaba ari byo bituma amashusho ye tukiyareba tukaryoherwa kandi yarakozwe mu myaka ya kera. Mu mwaka w'1972 Chaplin yahawe igihembo cya Honorary Academy Award. Mu mwaka w'1977 gusa isi yose iratwabwa kandi ikamufata nk'umwe mu bakomediye ba mbere babayeho ku isi. Naha dusoreje inkuru ngufi ya Chaplin Cello. Reka duhure muri comment kandi ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe, share ndetse na like. Ndabakunda cyane.